Добрий вечір, почитовані патраче. Слідуючи 90 минут програми по-руски творя два тематичні цілості. Найвищу час вечіршої емісії пошвидцюємо розсварки з ососом з Канади Любомиром Медєшом. Робіше о предложенню розсварки, чиї сте першу час мали нагоду опатрити у прешлотижневій емісії «Добрий вечір, Vojvodino» по-руски. U predloženju emisiji kolo 21 godin hodni se opatriti znimok teatralnej predstavi Čado a Skot, kotra vyvedzena u Ramikov festivalu Mono i duodramoh u Novim Sadu, a to znimok realizovani su otudnictve z Matku, društvom Rusnacoh Novog Sadu, Vojvodini. Pred dvoma tiždňami u našem studiju hostoval Ljubomir Medješi, etnolog, novinar, bivši direktor novinsko-vydavateľnej ustanovi Ruske slovo, jeden z osnovateljov i peši predsjedatelj Ruskej matky, snovatelj rusinskih organizacijoh i na prostore gdje Nješka žije, a to Kanada, odnosno Horod Saskatun. Posle rozvarki na temu s pokusok tranziciji i o upečatkoh z naših festivalov u Ruskim keresture i kocure, teraz našore drugi temi, kotri ušće vjazani za život našej nacionalnej zajednici. Peršu temu otvera svoj fajtovi spot, z kotrim redakcija programi na ruskim jeziku, televiziji Vojvodini, žada ukazati na značnost vyučovanja macerinskog jezika, jak svoj fajtovi fundament očuvanja našого identitetu na tih prostoroh. Кого ти любиш? Найвіце і бабу, і другу бабі, і другу, і діда другого, і другого діда, і Мишку, і Nika. U našim macerinskim jeziku naš vlastni identitet. Čuvajući i pestujući ruski jezik, čuvame i rozvivame vlastnu zajednicu, odnosno ruski narod. Z ruskim jazykom veľa ľahčejšie komunikovať s veľima narodami Európy i sveta. Nehažme našu ruski školi. Upisujme vlastni deci do ruskih odzelenjoh. Najnovi generaciji ne zabudu jazyk svojih predkov. Кого ти любиш? Všetky na Švece. Dokazane. To i na Zachodzie dokazują, że człowiek, który beszľuje więcej języki, ma możliwości za zdobywanie nowego znania szybciej, jak to, który beszľuje len jeden język. To u naszej przyrody, u naszym mózgu. Tak. Znaczy, co więcej hasnujesz swój mózg, a hasnujesz, kiedy beszľujesz więcej języki, znaczy nie len jeden, lepsze za tebe. Ja nie mam nijakie pocieszkości, všelijak, že musíš naučiť. Це поєдні výrazy po-serbsky som musel naučiť. Jak to som musel naučiť i po-anglicky? To nič ne zavádza, ale až i dobre. Napríklad, na Zachodze ľudia nebar znajú Kirilku. Ali mi zname i Kirilku. A Kirilka, zažlem, pismo, ktoré še hasnuje u veľkej časti sveta, to napríklad zjavljujuše potreby, že treba troška prečítať z Kirilku napisane na človek to ľahko može prečítať. Či to napisane po rosijski, či po ukrajinsky, mi to môžeme, hej, daleko to po serbsky, hej. Isto tak mi poznáme veci písma latinky, že jak prečítať, hej, tam môžeme i toto, hej. My známe, jak píšu Horváti po latinsky, jak píšu Serbi, jak píšu Čechy, alebo Poliaci, hej. Znači toto môžeme, to nám bardzo nam pomaga, može pomognuti za život. Takže ja думам, že to celkom ne zavádza vyškolovaše na odrezenim jazyku. Jaki jesu problemi, co se dotika obrazovanja na ruskim jazyku? Mi musíme rozdeliť toto, co prirodný proces, to znači keď nie djeci. A teraz postoji to drugi jeden proces gdje mi možemo plivovati. A to rodiči i poznejšie, keď djeci dorastaju, sami oni željno to plivuju. Jem da vam probujem porovna, že bi sme še rozumeli, že to jest toho i Indiji, bo jest tak, bym povedal, jest egzibicijne
To znači, keď še prikazuje, že znaš jazik, že biš prepoznal da koho, mi keď se stretnjeme na ulički, keď človek bešeduje po ruski, ti čuješ tako u njemu pristupiš, aha, naš človek. Hej? Znači, ukazuje, že pripadaš u komušik. Ali jezik, toto, co je praktičného zmyslu. Povedzme u Kanadi, z ohľadom, že država oficijno dvojazična, da već máme djeci, ktorí zakončujú školu od maljučka na francuskim jaziku, to znači fakultativno, še rodič oprezavlja, pretože oni poznejšie môžu dostať z robotu dešeljeda znanje francuskog i anglickog jazika. Okrem u tih takih, jak mi tu uvali, društvenih, lebo državnih robotov, skoro všade šeljeda znanje jednog i drugog jazika, bo majú pravo ljude muša znati dvog jazika, že bi ljude mogli hasnovati ih servise. Francuzi, oni majú znova, insistujú na tim, že oni majú okremne škole. Znači, keď si Francuz, ideš do francuske škole, hej, ali oni už istočasno majú anglicky. To praktične. Mi máme taký slučaj, povedzme, u Švece, gdje ani ono nije na telju pre oficijnih potrebi, ali pretože narod taki hordi na svoje pohozenje. Povedzme, u Monte Carlo, kad seš trima, že ti naiste pripadaš tej zajednici, že ti od tamo, ti mušiš znati tog jazika. Kad ho hasnuju oni među sobu, može biti, ali oficijno on ne muša hasnovati. Iste máme u Velsu, povedzme, u njih, keď si velšane na nje znaš po velski, hoću vam nje hasnuješ bozna keljo, dobro se trimaju, že ti nije tot pravi. Takže думам, že učenje na ruskim jeziku djecom može im doprinijeti, že bi to boli. Teraz se postavlja pitanje, a preco rodiči nje posilaju svoje djeci do ruskih odzeljenja? Думам, že pre nesigurnosť pre robotu. Keď raz prevozi zeme toto, že budeme dávať z roboty po tým, koho ja znam i odkiaľ pochodzím, već to nie bude ani važné, že na kotrým jazyku zakončil školu, keď ty máš odrezené znanie. Až sú veci hodno buď znova plus prednosť, že znaš veci jazyky. Takže ja думам, že rodiči muša buď na toto porichtané. Bo my nemôžeme počať učiť deti po rusky až vecka. Ljepše nauči djecko, ta može uzmu to pomoći. Co se dotika gimnazije, ja bol bar z mladi, teda živim direktno, jak se to vari, pravo gimnazije, nije pravo, ali sam učestvovao, bome tam koji kazi, driljali, ta i ja tam bula i provadil sam co se slučuje. Za našu školu u Keresture se to slučalo, že bilo nacionalno bar zvažne buc, znači hordo buc pojď do Keresture, ali i kvalitet. Tedy bol kvalitet nova škola, veľká disciplína, bardzo dobrí kadri. Takže tot, kto vyšol z ruskej gimnazije, bol naiste dobrý školjár. Dobre vospitaný, što su važne. Nješka, nacionalna komponenta, ne znači teljo da kede. Ali či máme odrezeni kvalitet. Vjerojatno žur nastavi jest. Ali kad bismo imali išće vekši kvalitet, ljudi bi prihodzeli či su rusnaci, či nije rusnaci. Napríklad, co bi ja zrobil, kad bi moglo zrobiti. Ja bi privedol profesora anglickog jazika, tot, ktorý vyrosol s anglickým jazykom. A my už máme ruski djeci. Da on u ruskej gimnaziji še uči anglický jazyk tak, jak treba. A nje zna laskom. Povedzme, vi može biti, naša djeci, ktorí učili anglický jazyk, u srpskih školov oni hutorija ne znaju povest, hoć znaju u ruskim jeziku hutorija h, ali oni hutorija tak jak po srpski ševi varje, bo oni nemaju to. Ta već povedzme tako, poveže I have, i ja mu hutorim, povest holub, a već poveže I have, i nje može, bo on naučil po anglicky tak, jak bi nje trebalo. Tak, kad bismo privedli bardzo dobrого pedagoga za anglický jazyk i z ostej gimnazije vychozeli perfektni Anglici, znači perfektno bešli tak, jak co bešli u zahodnih evropskih žemov, a tam povedzme ne možeš zakončiti srednju školu kad nije znaš angliski. Do toho prišlo, darmo. Znači vecka, mi bi mali jednu pričinu veci, že bi djeci prichozeli do Keresture. Druge, na zapadu školi veľo praktičnejši jak mi.
U jakim smislu su praktičnejší? Naši deci majú širše generálne znanje, a ich deci, keď zakončia školu, majú veľa lepšie praktičné znanje. To znači, že mi bi museli školovati deci nie da majú opšte, široke obrazovanje, ali už ih unapriamiti u određenim obrazovanje, u određenim zanatu, hajde tako. Napríklad, keď bi mi imali, a u Kerestori jest da skelih dobrih programerov, keď bi oni vodili hođem sekciji popri školi, znači oni nije pedagogove, oni ne možeš pošveciti cali čas, ali su mat deci ktorí budú dobri programeri jednoho dňa, i keď bi oni vodili takvu sekciju, ja verujem, že by takto až iz Novog Sadu poslal do Kerestura, bo tamo vyhoda programere, ktorí budú cenjeni na zahodze. Da zakončim z ostim, že kvalitet coška znači. Na zahodze jezde, že studenti še tam oprezeljuju za određeni predmeti. Tam nije, že studiraš jak ja etnologiju, tam už imaš arheologiju, istoriju umetnosti, istoriju i sve jedno. Ti možeš vyberati, imaš širši opsah predmetov, ktorých vyberaš. A jak vyberaju? Po profesoru. Keď dobri profesor, dobri pedagog, oni pojdu tam studirati, beru to predmet, že bi naučili daco z toho, že by oni jednog dňa postali stručnjaci. Ište som jedno čuo, že kvalitet bar važnejší za školu. I to za skelih židlo, že najlepší programer je z Rumunije, pretože tam bol jakiš profesor, ktorý započal jakiš sistem programovanja, znači školu programovanja, ktorá bars praktična. Ta vestotina zahoze patra dať robotu Rumunom, tých, ktorí zakončili tam, pretože sú bardzo dobre. Zadumajte mi da mi máme také dace u Keresture. Ale mi teraz bešedujeme i spomíname Kerestur. A kad by sme še tak s takým vojeným slovníkom chceli vyražať, mohli by sme povedať, že teraz Kerestur bráni, povedzme, u Ďorďove. Bešedujúci, vracam še znova na upis do peršej klasy. Jeden argument rodičov, ktorí utorili, že prečo ne upisujú, že oni nie sú, že by tam djeci boli ich 5, 6, 7, hej, teľo by trebalo nazberať, že to vec mali kolektiv, že oni čustujú tako zvidvojeno, da ne poviem segregovano, ali z druhog boku še im probovalo toliko, že prave to male číslo garancija to na čem vi insistujete, kvaliteta. Hej, ja думам, že hej. Pri djecoch nije teljo vidvojovanja, jak so mi dumame. Mi nie pravíme jak djeci, nie pravíme, že kto rusnak, kto nie rusnak, djeci še inšak medzi sobou druža. Takže i keď by bolo to okremné odzelenie, oni by neboli medzi druhýma djecmi inšaki. Keď še bavia, oni še bavia jednak. Ale menšie číslo, tak kvaria pedagogove i učitelje, že co máš menšie číslo školjárov, veci môžu s njima robiť pojedinječno. Takže to by mohla byť odrezená prednosť. A istočasno, to ti djeci budu jednog dňa porihtanši za to, co som utoril, že vojs do roboty. To veľmi z nich pôjdu za škrinzi robiť. To nješka taki otvoreni švet, že ljudi odhoza. I kad budu oni, povedzme, oni napišu tam, kad gledaju svoju robotu, že ja znam telju i telje jaziki, veľa razgažda, hoćemo, teraz nije treba, ali on zna, že aha, može bi mnje to trebalo. I pre klijentelu, ktorú mám, tam može biti tomu djecku skori da robotu ja go svoj drugomu. To je jedna išće prednost, ktorá može prevahnuti. Znanje jazika nigda nije na škodu. No to pochopíme vec jak apel, že by rodiči ešte raz rozdumali skore, jak co priniešu definitívnu odluku. Že neupíšu detská, bešedujem teraz od Ďurďove. Na jutre to može pozbuť ako odsud na pojutre, lebo dako spoznejší Kerestur. Skladam še, bo často chvíľkové riešenie neprinoši dobrý rezultat. Ljepše probovať, ta vecka vidi, že dobre, keď to nie ide, naiste, že nie ide, ta premeni se. Ja god preskočiť tú možlivosť, bo keď še raz troška zahaši. Imali taký slučaj, že nám še u instituciji zahašeli, vezme mušeli bardzo veľo, jak Rusnáci bešli uložiť trudu, že by sme znova to mali. Keď nám še zahaši odzelenie, ruské odzelenie, povedzme u Ďurďove, bude baš ťažko znova rozpočať. Takže
ja poviem, apelujem na tých rodičov, ne dobro rozumajú, bo ich decko nie jedine straci zostim, že bude obrazovaný na ruskom jazyku. To je jeden jazyk ešte vecej, a ja so s mojim ruským jazykom mohol bešedovať i po rosijsky, i po ukrajinsky, i po slovacky, bo me rozumeli. A bar som ľahko zvládal to jazyk, pretože som znal rusky. To točne, to fakt. Inšak by vjerojatno češko mohol prehváriť so s týma ľuďmi, češko by mi zrozumel i češko by mi vošlo do ucha. Ale s ohľadom, že som znal ruský jazyk, že moje ucho navyklo na odrezený hlasy, ktorý u slavianských jazykoch, kde mi pomohlo. Apelujem na tých rodičov, že by svojim decom pomohli, ako som mne pomohol. Spomni se jedno slovo, institucije. I naj bi nas toti ruski institucije, naj bi nas već toto slovo, lebo sintagma uvedla teraz i do šlidujucej časti našej rozvarky. Nigde sme nemali vecej instituciji, država nam uslovno povedano nie dala vecej instituciji, a evo nije zočujeme še zostim, co še zočujeme, zoštim še zočujeme, toto, co še slučuje, tot problem, kotri máme teraz u Đurđove, u Keresturskej gimnaziji, tiž. To je jedni z problema. Hoće hľadno, že pošvičana asimilacija robi svojo, ali jakož je upečatok, že tote instituciji, jak keď by nie dawali všetko toto, co może by sme jak širša zajednica o nich mohli občekovať. Jak vi to vidíte? Znova hovorím, tak dako zdaleka, keď ste nedirektno uključeni do všetkoho toho i može buď zošlibodzeni od pojedných obtrhovanja s kotrima mi žijeme. Ja tiež mám upečatok, že ja z veľa inštitúcií a to na škodu kvalitetu. Čom tak domám, že na škodu kvalitetu? Pretože še paralelno slučuje veľa toho a toto sú nám značne vychavené nabok. Rokami napríklad bešedeme, že my musíme mať nacionálnu biblioteku. To znači musíme mať všetky knižky, ktoré po teraz vydatí po rusky. Že nám potrebný nacionálny archív. Ľudia odchodia, ich archívy še tráca, bo nemajú komu zochaviť, nemajú kde zochaviť. To privátne archívy. Privátne archívy. Hada ne poviem, že nám zatracené archívy inštitúcií. Prosto tých sú už postihnutí. Jednoho dňa budeme diskutovať o dačím, tak bude na pamäť, bo nemáme s čím to podkrypiť. Nemáme nacionálnu galériu. Palikele máme umetníkoch. Máme tú kolóniu. A človek, keď by chcel ukázať, že noha dobre, hajde da vidíme, co to tá umetnosť vytvorená z boku Rusnácov, nemáš sa odvesť človek. Znači, povedzme, 3 kľúčne nám chybia a my istočasno chceme mať všade teáter. Co dobre, že treba chceme mať teáter. To nerobíš o tom, že nie chceme mať. My chceme da tancujú ľudia i chceme i knižky da vydávajú. Hajde, nebudeme vše, že sme na tým masovnej kultúry, máme i na druhým. Ale by sme museli uvieť jakýsi systém vrednovania na inšaký spôsob. Že keď Đurđevčania, bardzo dobrí, jak jeden čas boli u narodným špívaňu. Veď by ja ich položené, nás oni prezentujú všade, bo sú najlepší u narodným špívaňu. A vec, keď, povedzme, kocúrci dobrí u odredzenej koreografii, ja by položil kocúrcu, nech vody so s nima pôjdu. A my posílame všetak. Pôjde to dvalal, tá nás predstavľa vonka, pôjde to dvalal vonka, a to vecka také parciálne. Ja by jak odpovedal, máme perší tým. Tá bude i druhý tým, ktorý še pririchtuje, že by postal jednoho dňa perší tým. A keď bešľujeme o inštitúciách druhého charakteru, napríklad môžem hríšiť, že bo nepoznám zákony, neupoznal som, že zo funkciu Závodu za kultúru. Ale ja keď videl, že to bude Závod za kultúru, ja očakoval troška inšie. Že Závod za kultúru bude objedinňovať naše najlepšie kadry i po projektoch pomáhať, že by nám inštitúcii lepší boli. A nie, že by Závod zelel penieži tu i tam. Tu som, ja toto inšak zadumoval. Napríklad
Očekával som, že závod napraví to. Tí tri inštitúcii sú nám chýbiaci autorov. Závod pozbiera perše obezpečí peniaži, pozbiera fakovcov i po tým projektu vytvorí to, čo nám potrebné. Máme nacionálnu stratégiu, ale ako však nevidím, že všetko toto my hovorili všetky, ale vypadá, že nikto, bo nevidím rezultáty. Museli by sme naznačiť, kto bude odvyšateľný za ktorú časť, za toto obezpečiť sredstva, kadry i vytvoriť rezultat. Patraci na ti naši problemi, koji ste prepoznali taki, jak ste ih teraz vyniesli, i iskustva funkcionovanja jednej visoko ušorenej pravnej državi, jak co to Kanada. Jak vi teraz ocenjujete, povedzme, to naš kapacitet? Dokle mi hodni vec hasnovac prednosti, kotri definitivno máme, potem, že ešte vše džeška zo državnej kišenky našoj instituciji dostavajú. Že jak by sme trebali organizovať na nejaký spôsob, že by sme toto, co teraz máme, jak to náš obyčný človek hovorí, neroztruťkali. Profesionalizácia tých inštitúcií ohči. Nie musi być profesjonalizacja do końca, jak da powiem, ale po jednej osoby by musieli być profesjonalno robić. Na przykład mnie się to patrzy, że dyrektor Zawoda za kulturu profesjonalna osoba. To nie może robić, taką robotę nie można na wolonterskiej osnowie. Teraz ta osoba by musiała być bardzo upoznata z kadrami, które mamy. Wierojatno, że to tak. Hej? Wierojatno, że tak. Ja wiem teraz či može ih pozberati na jedno mesto. U Nacionalnom sovjetu ne dumam, že treba da budu profesionalci toti, ktorí vybrani. Ali tim, ktorí robi, bi mušao biti apsolutno najljepši. Mi ne možemo imati tam, jak mi hovorili danas, činovnika, običnog pisara. Tota osoba bi mušala dobro poznati našu kulturu, znati jezike, već o profesionalnoj osobi, napríklad, ktorá robí za Nacionalni sovjet. Znači, že to môže byť svestrano obrazovaná osoba, ktorá z nás oporoviť, môže byť, a my trebalo položiť ako šéfa konzelarije za Nacionalni sovjet. A nedúvam, že to tí ľudia, ktorí vybraní, treba da dobývajú peniaže. Oni vybraní, pretože odrezujú funkcie. Oni treba da majú na doplnenie za tracenie svojho času, ale nie, že by dobývali plac. Tak, u tým smislu da še rozumieme. Ja nedúvam, že človek treba da zo svoje kišenky dáva i ešte i čas i peniaži. I on treba da bude na doplnenie za toto, co končí za Nacionalni sovjet. Ali može postaviti jedno jadro samim... Ktoré bude, jak da poviem, okončovať servis za Nacionalni sovjet i može biti ešte jedné institucije, do všetko u zavisnosti od dohvarke. Napríklad, jak god máme profesionálno ruské slovo, ktoré odličateľné Nacionalnom sovjetu, pretože oni okončujú funkciu informovania. Oni profesionálci. Preto by my nemali také jedno celo za jednu druhú oblasť. A to думаю, že by trebala byť jedna konzelarija pri Nacionalnom sovjetu, ktorá by mala inšakú struktúru, jak je dneška. Ja tam videl 3, думаю, že osoby, ktorí majú običnú konzelarijnú robotu. A думаю, že by trebalo byť troška inšak. Ne bi sme teraz napravili kratku pauzu. Posluchajme jednu muzičnu numeru, jednu muzičnu točku, a već predložíme rozvarku s našim hostom.
Poštovani patrače, znova sme u studiju 2 radioteleviziji Vojvodini. Večerší host u emisiji Dobri večer Vojvodini, host z Kanady, Ljubomir Medješi. Jeden z osnovateljov ruske matke. Peši predsjedatelj tak, ruske matke. Snovateljce i organizacijoh Rusnacoh, Rusinoh u Kanadi, tam gdje žijete. Aktivni ste na tim planu. Jak vi dneška ocenjujete, povedzme, spominali sme tu instituciji, ešte všemi máme i 2 organizaciji, Rusku matku, máme i Sojuz. Jak vi dneška ocenjujete tot, da poveme, rusinski ruch? Rusinstvo dneška i povedzme u časoh, kad vi snovali Rusku matku. Celkom boli inšaki časi, a organizovanje ostalo iste. Jakie boli inšaki čas? Tedy še mi boreli za kulturne pripoznanje Rusnacov u Švece, u državu gdje oni žiju. To bilo cilj ruske matki, bol Rusnaci tu, gdje žiju, i powiązovanje s Rusnacami tam u Švece. Da ne zabudemo, že mi máme teraz naših Rusnacov, ktorí žijú u Švece, a s njima še nikto ne powiązuje. Co veľká chyba. Obidva naše institucije, to je Ruska matka, jak ja je to vidim, Ruska matka i Sojuz, konča istu funkciju, a to u stvari sotrudnjstvo s inozemstvom. To, jak ja vidim, to je primarna terašnja uloga. Kad bi mi mali instituciju pri nacionalnom sovijetu, ktorá to okončuje, sotrudnjstvo zvonka, to znači oblapljajući i Rusnacov, ktorí žijú v Nemeckej, keď majú organizáciu, u Kanadi, gdje majú svoju organizáciu, odnosno 2. U Ameriki, gdje je organizácie, ktoré nie našho korenja, ali su rusinski. Keby to bolo, već bi mi nemali potrebu za jakýšik inšaki organizovanja, već bi to bolo sistemski rješene. Bo, napríklad, Matica vyseljencov Srbije ne kontaktuje s Rusnacami. A mi tam trimame, že nam štredok tu, a nikto s nami nema nijaké zatrudnjstvo. Povedzme, ja nikoho drugog ne uzemljujem Društvo za ruski jazik i literaturu i kulturu. Raz, Zeška bilo, keď še liberalo za nacionalni sovjet, že bula jakaš povolanka i to také bolo, že mi času nie mali še organizovati. A po zakonu mi máme pravo, bo ljudi majú dvojné državljanstvo, oni državljanje Srbije. Jak državljan Srbije bi trebalo mati pravo glasa, až jezi interes, bo to ljudi še nije odsudzeli, kad tam pošli, oni nije. Teraz hvala, že mi žijemo u Kanadi, baš mi je briga tam, co što slučuje s Rusnacama u Srbiji, nije. A mi musíme mať tot kontakt s tima Rusnacami, a istočasno s Rusnacami u Švece. Keď to nacionalni sovjet sistemski ne može okončovati, mi musíme mať institucije. Zato nam postoji to i Sojuz i matka, že toto okončuju. Či nam to potrebne, to znova paralelna robota, a še medzi sobu ne môžu zložiť, bo sú nie u istých medzinárodných celoch. Jedni i drugi, kad ja patrim, okončuju jakúšek svoju funkciju, bo našo društva bi vjerojatno bez tih kontakta nije vychodzeli vonka, a to znači bi zmenšal še entuzijazam među našima ljudmi. Kad bi bilo u moci, ja bi to inšak postao. Ja bi to postavil prez nacionalni sovjet, bo dneška nacionalni sovjet predstavlja Rusnacov. To država pripoznala, to zakon pripoznal. A u chvíľky, keď snovana, povedzme, Ruská matka, predtým to nie bolo pol roka, predtým to nebolo tak. To nebolo tak, bo nebolo nacionálne predstavljanstvo. Hej, to bolo prez institúcií, ktorí prežití. Dneška oni nepostoja, hej. Ale keď dneška to tak postavené, či mi to ljubíme, či nám špači nie, ale je tak. Veď my musíme len prilahodiť. Toto nám chybí. Keď nám chybí, my máme takú jednu organizáciu. Povedzme, ajde nevežneme mena. Ruská matka, lebo tam Sojuz. My môžeme mať hraždanov za odnošenie s inozemstvom. To by znova jedna organizácia, ktorá mohla takú istú funkciu ukončovať. Je všelijak. Musíme voditi rachunka o tim, že
Jaký chasen Rusnáci zo z toho majú? Nacionálny, kultúrny, bo ekonomicky ešte nemáme ani my to na toto, že neopredzujeme veľa. Hoď by zo z toho mohlo dať sa vyzvali. Keď nie inšie hoľem poista naučiť, že jak môžu robiť i jak môžu zarobiť. Ja dúmania, že nám potrebné Rusnácom tu u Srbiji veci zrobiť na tým, že by sme mali poriadne institucijné sotrudníctvo so Rusnacami, Rusinami u Švédska. Spomnili ste termíny Rusnáci, Rusini. Vráťme sa ešte 22 roky nazad, či 24 až do času, keď sa formovali to tie dva družstvení našej organizácii. Tedy, jak vy tedy videli rusínske pitanje? To bolo specifičné. Ešte vše u tých rokoch praktično uriadovo pripoznati boli len my, jak slimsko-bačvanskí Rusnáci. Tedy sme sa mohli chváliť, že sme jediní Rusnáci na Švédce. A potom bac friško prišiel čas, keďže to rusínsky, rusnácky, to teraz nemôžeme baš tolkovať všetko, že to synonym. Ale definitívno, keďže to druh počal zjavjovať i jakéž pan rusínstvo sa rozvilo už bivšeho vostočného lageru, odnosno Varšavského paktu. Ale i u Ameriky. I u Ameriky, točno i u Ameriky. Jak vi to tedy vidíte rusínstvo i rusínstvo dneška? Tedy to bol jakýsi poriv, prebudziť z tých ľudí, dať im možnosť povesť toto, co sú. My znali, že to tí ľudia tam, že čustvajú Rusnáci a že sú podvodzení pod rižný meno. Даже rozumiem, nie len pod ukrajinské, i pod slovácké, i pod poľské meno, i to tí u Ameriky boli len Amerikanci. Naraz stvorila možnosť buď toto sam na svojim, lebo sam svoj, znači po menu, tak ako su to boli Rusnáci tu na našich prostoroch. To im še to počalo. Znači mi im boli dobrý príklad, že to možlivé. I to nastal jeden elan, zadovoljstvo u tim, že daj da mi, hej, že teraz ideme, boli ekstremni slučaj, hej, že teraz naraz počali, my še objedinjeme, bo tých neľubíme. Povedzme, ja bol jeden od tých, ale i väčšina tých sa ozeli, my še s tým neskladali. I to nie je pravda, že my boreli proti takого, my še boreli za sebe, za svoju kultúru. Napríklad, ja pripadam u tej grupy, ktorá nie bola za dajaké državné vydvojovanie. Dneška som, až som mali na jednom naukovnom schode diskusiji, bo me ljudi počali, referat bol celkom druhog charakteru, oni počali o tým bešľať. A som im ušlo povedať, kaj se zohapce še to, bo to bude jem na škodu. Mi še boríme za kulturne priznanje Rusnacov, že bi še oni mohli, jak ljudi, jak Rusnaci, hoć pod jakim menom. Napríklad, hajdem da spomnem, to či synonim, či nie, Lemki. Lemki u Poljski do 35. roku hasnovali meno Rusina, a već prešli na Lemki. Teraz im to Češko še teraz vraća na to, a to nije také bitne. Bitne, že či mi kulturno, po mentalitetu, po kulturi, že či možemo biti bliski, a bliski sme. Darmo še mi povedzme, ajde da preskočíme tak, napríklad, či ja môžem povedať, že ja zo Škotske i Škotlandžane. Veľa toho treba da me Škotlandžan prepozna ako Škotlandžan i že bi ja še spravoval jak taký. Ja mám svoj mentalitet, ja im šaký po mentalitetu. Hej. Ale som podobný, ako co to tí ľudia som ich stretal tam u Prikarpatiu, hej, i u Zakarpatiu, u Poľskej, taký ako my, takú zmirnejší, vodzíme veľa rachunka o morálu, familiárni sme vesej, našo písni, povedzme, žalostné písni. My nie špívame u našich národných písňov, bešľujem o herojstvu, vojovaniu, odnímaniu, braniu dívkov, ženok. Toho u nás nie. Všetky dnešné písni mení veci toto, že musím poď vojovať za cára a palje tu zochávjam familiju doma. Znači, že i to odražuje određeni charakter človeka, odnosno kultúry, nebešľujem po pojedincovi, pretože u takým odrosnú, dok povedzme tam, kde še to borby vodzeli, gdje ľudia mušeli še každodnjovo bori zo zdaskim, ta već im odnimali i oni odnimali, mi toho nemali. Zato hovoríme, že vplyv zo zachodu bol mocnejší medzi našima ľuďmi, ako so tými, ktorí važi
u Aziji. Tam bol prívoz z Aziji. A to što odražuje i u obličivu, i u tancu, a i u bešedi, i sposobu bešedi. Rusnactvo nješka, rusinstvo nješka. A tu už něco pomáhac. Ono postoji, až Sovjeti daleki pošli, ako su mi tu u starem kraju. Mi je to milo. Milo mi, že se ljudje čustvuju sigurni na svojim, že teraz oni už prepoznati. Evo, napríklad, aj da bešli v Ameriki, bu to, jak da poviem, možda bud priklad. Oni osnovali svoju organizaciju 1994. roku. Ich jedna organizacija ma 17,000 členov. Bo oni mušo učleniti. Nije jak mi tu rahujeme, že mi máme telju členov, a často to isti osobi. Oni imaju tam 17,000. Oni imaju, povedzme, taki akciji, že nazberame penježi za studenta da ide tam na studiji, a nije tam keljo tirvaju u Prešove, rusinsk studijum rutenorum še vola. I oni nazberaju penježi poslac studenta. Bo im taki kalja treba. Oni su da to ti djeci znaju o Rusnacu i da je oni već pridu tamto da ih uče čitancovat, ih učaži jazik, pripodaju im istoriju, oni imaju prepodavanja o Rusnacu i dobre našiveni. Oni imaju, povedzme, ruski jedzenja i ljudi pridu, pretože bude na rusinski sposob, bude kuhnja i već še ljudi tam zidu, že to tak jak su da kedi bilo. Ljudi še ljubja vizic i prihoza z dalekih krajev na taki da jeden shod. Za mne to bilo velike nespodzivanje, kad sam vidjel, že to može. Oni rozdumuju o nacionalnoj galeriji, že napraviti jednu takvu nacionalnu galeriju. Ja bešli v Ameriki, znači, že tam še je prebuzela to 94. rok. Dotedi oni prevažno boli za sebe, tam deška privatno, jake ši Rusini pohodenju, a nješka oni otvoreno to bešli i co najljepše, že še o tim i piše, jako že su Rusini. Toto še nam slučalo i tih država, tu, kad već njime Slovacka. Tam Rusini boli lijevo Ukrajinci, lijevo boli Slovaci, njedinča, a među sobom oni boli Rusini. Naraz, toti, co boli među sobom Rusini, oni še naraz hvala, sluhajce, mi Rusini, sem bustaki i sema na svojom jaziku, paljeni Anješka, oni imaju katedru. Ja думam, že to pozitivni proces i tu už već je něco pomaz našo boku. Može biti zvodnje nam treba da pomogne. My znamy, že jedna od specifičností môže byť prenahlašujeme, pretože žijeme zo z ňu. Bolo i toto, že bolo jakošik jeden tak scích, animozitet, ktorý postojal. Jednostavno sme boli u tej jakošik rozpúky, Ukrajinci, Rusnáci, bešedujemo baš s rímským areálu. Keľo to generálno obtrhovuje rusnáctvo širše? Keľo to prisutné, povedzme, keď še pojde do Kanady? Nie, to nie. Malo prisutné. Nás barže tam porúša, keď ekstremizam takde vyražený tu u kraju. Ali nie tam. Musíme še rozumieť. Hajde da teraz poviem, že i tedy, keď sme snovali rusku matku, i vše som ju to, ale som im napísal, už keď som nebol predsjedatelj, to som povedal, že hajde dokaze, že to nie proti Ukrajincov, bo napravce perše sotrudníctvo s Ukrajincami, ukrajinskými družstvami tu u Vojvodini. I keď bol nacionálny sovjet, náš nacionálny sovjet by trebal sesno sotrudovať s Ukrajincami. Pretože to nám najbližšie. My nastavali z istého koreňa. Isto sme še formovali ako šikinkazi pre istorijni ekonomski pričini. Preto mi postali rozlični. A či mi boli, jak da poviem, či to ljepši koren bol na ukrajinskim boku, či na rusinskim, či na slovatskim, či na polskim, to ani nije važne. Bo ani oni tedy toho nemali. To ti Poljaci oni boli, pretože to bola poljska država. Lijevo povedzme i Ukrajinci, pretože konečne dostali i svoju državu. Da še i baš i čustvovali, oni še borili za toto, ali še počali hordi, prišli sami na svoju tetke, dostali državu. Rusnaci to do državu nije dostali, ani mi nije potrebna. Nješka Šved nije ide, državi še nije pravija na tej osnovi. Da kad je bila država, potim že vladar bol
Jeden vladar taše spojovali žemi, ktorí v jazi medzi sobou nemali, pretože on to vladar tam jeden, ktorý na veršu. Pa sme mali već nacionalne države. Kaže se ma spoju nacionalne države, već nije nacionalne države. Sjedinjene Američke Države nije nacionalna država, Evropa nije nacionalna država, Kanada nije nacionalna država. Všetko to postávaju kotli na cijoh. Ali mi do toho ideme i mi postali kotel. Naše korenji postali kotel. Napríklad, ja kad vizim tak teraz u Kanadi, bo sam tedy, dok sam tu žil, niemal sam nahode na teljo patric, na ljudoh, da vidic charakteristiki na tvari. Že pač, ja toho poznam, a on ma takú charakteristiki, ako som majú, povedzme, azijski ljudi, lebo da jedni drugi. Teraz ja što prepoznam. To znači, že mi i biološki su dobre mišani. A toho še slučuje teraz v Šazi, povedzme, i u Kanadi dodruže, bardzo veľa prihoda to lebo to. A mi ne razumijeme, že biološki to dobre, bo nije dobre kad še ljude među sobu orozuju iste krevi, jak še to utori. To biološki nije dobre, to prihodzi, a že pozitivne. Tak i našo, vjerojatno, predki nastali iz rižnih rasov i narodov i jednog dnja prišli do toga že počali volati Rusini. Ali ne znači, že mi taki čisti, že to bilo seme i mi to teraz razvilo se z veljih semenov mi nastali to co zmenješka. I pre rižni istorijni pričini uslovija rozlični kotri panovali na rozličnih teritorijov gdje žili to ti pripadniki kotrih najvoláme teraz s opštím menom Rusini prichodzela ži do toho, že často boli dekedy isprociveni jedni protiv drugih. Istorija, visoka politika velikih državoh to spričinjala. Interesantna može biti jedna pripovedka, teľo njem dako sprtavim jak jednu digresiju, že na prostoru Libanu zname, že jaka tam dlhá bola hraždanská vojna, kde boli sprocivení hristijanski, muslimanski i ešte nie znam všetko jaké miliciji. I vyhľadovali, že kto u stvari našli Feničanoh. DNK potvrdza, že sú šítski. Tak i mi, ja думам, že jednog dňa, keď še rozvije to ta nauka, DNA, jak še vola, to ti, že by sme, vjerojatno, že u nás najdu teľo toho, že poveda, že znáte so, lepše še toho zochapce, bo vaš koren od šítských, a to je najlepše. Že sme od šítských a že sme vytvorili jednu kultúru, s ktorou še môžeme cešiť, bo my nezaostávame kultúrno nizaké. Náš jazyk neostal. Ja teraz bešedujem da skeľu jazyky, tam môžem vidieť, že náš jazyk teľo rozvitý, lebo rozviší ako co druhý. Nažal nechasnuje še tak široko, nie veľa ľudí od nej bešedujú, ale keď ja môžem napísať na svojom jazyku, čo ja čustvujem, tak isto, jak keby napísal, lebo druhý napíšu aj na tým jazyku, veď to jazyk nič nie oščerbený. Keďže ja mám s čím pochváliť, že my máme svoj jazyk, máme svoje školy, od predškolskog возрасту do katedry, že mi máme teľo i teľo vydania, teľo i teľo knjižky, doraz še otvorim šaký švet pred týma, ktorí zo mnou bešedujú. Doraz sú zainteresovaní znať vecej, dorazím ja rovnoprávny, lebo až keď patra na mne veci, ak by trebalo, думаю, že ja ešte obrazovanší, ako co som, pretože oni nemajú toto, co my máme u sebe. Da še vracam na toto školstvo. Dajme djecom toto možljivost da še trimaju hordi, da še trimaju, že su nižnje zaostavaju za tima, ktorí še trimaju z velikih narodov. Bo i u tih velikih narodov je i nas Rusnacov. U Ameriki je velikih poznatih Rusnacov, ktorí bavili ljebo bejsbol, ljebo boli u nauki poznati i teraz to ti Rusini koji su baš dovoljno ih prepoznavaju. Glumci boli, ja nie som na šitský načišľovac, ale povedzme mi dneška máme ani od Zimmerhungu, to co som utoral. U Vancouveru profesor ruského pochodzenia. U jedným americkým on chemiju prepodal. U druhým jeden bar poznatý mikrobiolog rusinského pochodzenia. Náš keresturec profesor na veterinárskim fakultetu u Saskatoonu. Jazyšće takih. Ale či mi zname gdje su, či mi máme s njima nejaké kontakty, či sme holjem da kedy, to. Povede, že ti jak Rusnak, hajde holjem, co znaš o Rusnacov, či čustvuješ Rusnak.
a to my ih straceli za sebe, to na svoju škodu. A máme dva organizaciji i jednu institucijnu, da povem, institucijne celo formovane. A sta celo z njih. Ali mi tracime i tu doma, u nas, intelektualcov. Máme floskulu, že Rusnaci, mi najobrazovanši, ljubime bešedova za Rusnacov na tih prostorov bivše Jugoslavije, že sme boli jedna od najobrazovanših keď nie najobrazovanša nacionalna menšina, že sme nemali nepismeni, tu nam še už pomali pridružili po jedni drugi. Ali keljo nas to sam jem sprevedalo, bo teraz keď dopatrime i u tih institucijoh njet velo intelektualcov. Bez ohľadu, že môžeme slovo intelektualac dosť relatívno poňať. Nemusí to vše buď formálne obrazovanie viazané so s tým poňacom, ale jednostavno sme straceli veľké číslo ľudzoch, ktorí jak keď by neseli mať robotu Ja by skladam se, že mi straceli tih kvalitetnih ľudzoch. Mám taký až za kedy upečatok, že po liniji menšov odporu my vyberáme tých, ktorí, hajde tak poviem, menej zaslúžili buď s nami odlučovať u našo mena. Len preto, že še nemôžeme medzi sobou dohovoriť, že ktorý nám lepší od druhého. Ta vec položíme toho menej vredného, len že by nebol môj procijenni konkurent za toto mesto. To je bardzo veľká škoda. Politični sistem taký, že pravíme listiny, kto bude za nacionálny sovjet. I teraz še veci čujem o tom, že to politično motivovani, že še politično ľudia oprezeljujú, to by netrebalo. Partiji vošli praktično do nacionalnog sovjetu. I to by nešmelo dopučiť. Už keď to postoji, hoľe my Rusnáci še dohovaríme, hajde, ne, to tak nebude. Práme ho po kvalitetu. Povedzme, u nacionalnom sovjetu naj bi bol predsjedatelj i naj bi vyberal svojich ľuďoch, ali nie po partijnej liniji. Naj bi vyberal, že evo, ja položim Janka, pretože je najljepši u tej oblasti našho nacionalnog života, a Marka, pretože je u tej oblasti. I keď by ja povedal, že preco sú najljepši, i keď ľudia budú hlasať za tých, ktorých ja vyberal, već isto časno, dúfam, že by ľudia ocenjali, že to nejste dobri kadri, i već bi ljubili da me ľudia ocenjujú každodnjovo. A nie jem tedy, keď máme vyberáme. Hej. Že već kad to tim veci nie važi, lebo až i možljivost menjanja toho tima, keď toška u timu nie bavisko tak, jak oco bi trebalo. To znači profesionalno, že bi trebalo. Ja u tim škodujem. Znači, že, napríklad, keby mi je tako vybral, dahto me vybral, že ja etnolog, a ja tam šedem len preto, že bym šedel, a nie končím svoju robotu jak profesionál etnolog, treba me zmeniť. Najskôrších druhá. A či domáce, že je ľahko pri ľudzoch prevoziť počítovanie partijnej disciplíny i jednostavno pochopjovanje u takých časoch, u jakých žijeme, gdje zvyčajno tot privatni interes postava dominantni. Znači, prevoziť tu partijnu disciplínu i vozvinuće, povedzme, žrtvovače za nacionalni interes. Či takí romantični časi prešli? A dúfam, že nie. Pretože každý systém má svojho človeka. I ja bol na čole ruských inštitúcií, ali u određenim čaša. Keď se to čas premenjal, ja već se nije odbitoval. Tak isto prišli drugi, ich čas već se nije odbitoval. Znači, mi musíme mať vše človeka, ktorý, hajde poviem, zos aktuálnu politiku. Či to aktuálna partija, či baš zos politiku, jak je taká. Ne, to bude čolný človek. Mi ho vše musíme mať. Bo češko bi mi, povedzme, teraz mne da položa na čolu nacionalnog sovjeta. Ani me ljudi ne poznaju, ani ja ne poznam. Nefunkcionalni som. To ti, ktorí rišujú, povedzme, financijnu čas našej nacionalnosti, oni zo mnou ne komunikujú, bo nemáme zajednický jazyk. Ja bih što čolnim človekom, ali već se nam nepotrebni politični ljudi. I isto časno, keď to veci, to ta osoba, veci nie na čole tej instituciji, ovo nie treba, lebo ju nie treba odpisati. Ali poveš, že dobre, ti odbavila svoju čas dlužnosti počas toho, hajde poviem, režimu,
teraz prišiel druhý režim, položíme druhého človeka a ty budeš jedno zo znaj. Môže byť jedno od dňa znova pochasnujeme za cožka, keď bude. A my tak prizajeme na toto, že postojalo cožka, človek zrobil, odpíšeme ho, veci ho nič nechceme, prichodí druhý znova po političnej linii i šítských kladze po političnej linii. Meni veci šítských, hajde tak poviem. Ľudia streseli toto do virije. A ja dúfam, že keby sme mali čelného človeka, ktorý korespondentný zo partiju, ktorá je na vlasti, a je v tých druhých nie, videli by, že čekaj, vrezi hlasať za nacionálny sovjet. Cožka môže za nás porobiť, dúfam, že by bolo veľa ľahšejšie prevoziť to, co teraz máme. Že nám nie všetci ľudia hlasajú, že hlasáme po linii menšieho odberania. I že sme straceli jednu fajtu elity. Všelieže ľudia pasivizujú. Povedzme, cože sovi domáce, že mne by niečo slučalo, teraz da ja še prilapím jednej funkcii i posle toho veci ja nie tu, nie preto, že som nedobrý napríklad, hej, i vec, kad me ľudia budú pljuvať. Toto što zrobili, evo toto. Nie treba mi to uživať. Vec nie treba si to uživať. Već je toho všetkoho zochabiš. Nešmeli by sme to dopuščiť. A ja znam, že toho bolo. Ja, jak direktor Ruského slova, napríklad žadal, že by še jedna osoba vracela do Ruského slova, pretože tota osoba bola bardzo dobrý kritičar naše literatúry. Ale ruskoslovci boli. Ona pošla z Ruského slova. Ja i dneška žalujem, že som popúšťal takým. To je jedno od mojich hriškov, co bolo. Trebal som bol došjedný, jak som bol šéf. Že nie, ja dúfam, že jak direktor staral som predložiť toto osobu, bez ohľadu v to, že oni dúmajú, bo neselím, pretože ona pošla z Ruského slova. A my máme to, že my ľudia pošli, nerekujem tu sebe, ale druhí stručnjaci, povedzme, veľmi lepšie stručnjaci pošli do sveta a my ešte veci neobracame gunjem vraciky z názadjem, pretože keď si nás napúšťalo u tých češkým časom, my si veci ani netreba. Nerozumieme, že preto ľudia pošli u tým češkým časom. Je z rýžnych príčiny. I već prichodzíme do toho, že jakú vec sliku o sebe ponúkame dneška. A toto, co my musíme váhať od rachunka o tým. Povedzme, daraz na nás patrili jak na Rusnácov robotných, čestných, morálnych. Ja by ľúbil, keby še to znova vracelo. Že by na nás patrali jak cožka okremné. Už keď sme dokazane, že sme nie najobrazovanejší, ale buďme, poviem, najlepší u kultúrnym pohľadom. Pán Medješić, ďakujem vám, že ste boli dneška večer náš host i želim vam, že bi se i nadalje prihodzeli častejše teraz Varice, že se opet zidite, a verim, že budete mať veći času i prihoditi tu zahoditi s gunam, ali i učestvovati u našim društvenim živote, tak jak dneška už može. Internet, súčasní mediji na šestce jednostavno ne poznaju ani hranici, ani oddaljenost. A ja še nie odsudzujem učestvovať u našem kulturnom živote, hoć som príjemno nespodzývaný, že je vredných mladých ľudok. Takže vše som dumal, že mladí treba da preberajú a my starší da tu pomáhame a nie, jak še vari, da my mudrujeme a mladší ve svoje zohabme, mám ja svoje. Znači, ljubil bym znova učestvovať, možno bolo za par roky, vyražiť svoje vizenje, bolo by mi to milo. Dúfam, že budem veci pošvecení písaniu teraz, bo to tak už charakteristične za staršie osoby željem písať, nie behať z telja. Mám zapojedné plány a čekam jaka bude kritika za to ti moje pripovetke, bo keď nie bude dobra, vecka musím ešte lepšie napísať. I spomni se pripovetke, ja za konec, ďakujući vam još raz na gostovanju u našoj emisiji, zdohadnjemši i parafraziram jedno vyrečenje koje še z tej knjiški, u jednej od pripovetkoh u knjiški Časokrok, međušnice govorili, že naš ruski dub ma veljku korunu, veljki je. Jeho korenji, bar široki, rozkonareni, da tak povem. Ali kad bismo počali špirtac i gledac kotri najhrubši, kotri najvekši, rozkopeme ih i jednostavno nam koruna vysohne. Takže s ostim poručenjem, to poručenje koje ja vicam za te knjiške, a každe dah to najde može biti inšake, ja bi ljubilo
že by sme zakončili tú emisiu i toto našu stretnutie s vami. A ďakujem. Ďakujem i ja vám. Počitovaní patrače, chvíľky po koniec emisiji preprowadzimy u društve Nataši Makaj Mudroh i Mirjani Antić, kotri nam s glumeckim slovom i ruhom vypripovedaju pripovedku Čado a Scott. Režiser televizijnog snimku tej predstavi, kotri realizovani 2011 roku, Jan Čanji. No, konječno dakus mira. Už som še zažadala popiť kafu na mire. Sama. Tod moj, jak tot furtlak. Všedeška beži za tým dinarom. Jak da to ti dinari dak to tam od hore otresa. Ba jako človeče, nemož to i stisnuc i perdnuc. Stel svadbu, bohat ozda von, ženi sina. Ta še kerebečel, vojoval, furkal. A teraz? Pricislo, penježinec. Krašnje som mu hovorila, človeče, spravme krasnu, skromnu svadbu, decom dajme penježi. Kriza, ne vidiš, bude im trebat za život. Ale on, aha, jaki že on ocec, a jaki on gazda, a jaki on rusnak, ke ne napravi veljku svadbu. Nota. Bula veljka svadba. A teraz ohromni brigi. Hostiše porozihodzeli, a nam ostalo jedno veljke šajza. A i hevta, svaha. I to ta še durela, bunjela, boza, ona ste finu svadbu panjsku, a nje tako tu hođijaku. No, veraše i trapim, otkediše mi dzivka odala. A tak sam še nje trapela ani, kad beba bula. Tedi sam mi dala citkac, okupalaju, ta mir. A teraz brigi povrh hlavi. A i hevti svatovo. Jaj. Co to sirovina? A nje kulturni, ma nič kulturi njemaju. Došic koše mi šali. A žido tože, co moja Anhelka za svadbu oblječe. Bo nie može mazlim kvecig u hlavi, ali je šlajer. A perši i pljeca muša buc prikriti, bo ide do cerkvi. Ta co, še nje išla še za monašic. A šmati? Šmati to ti posle polnoci, hej, ke še mloda prebljeka. Da to kupuje švekra. No, i popriberala ju. Kupela jej bilu suknju, červeni fartuh, a na nohi červeni papuči za spijacu. Ta moja dzivovačka bula pošorena jagod za kuhnju. Ljeme hibela iše vareška.
ta cova na sebe zadumala. Že i moja Anhelka bude pomivac i vivarjovac. Aha. Ša moja Anhelka ozama fini nohci, francuski manikir. Keljeljem ja penješ podavala pedikirki i manikirki i kozmetičarkom. Ta covo na sebe zadumala, že i moja dzivočka bude hurki vimivac. Toto je bude vimivac. No, i zo s tima kolačami za svadbu bilo šitskoho. Ali ja hvarela, ja še vera njedam. Še som bila dobra kuharka, še som znala ponavi pekać, ta sme bome i teraz pekli. Dnjami i nocami. Ali je bilo prave tak, jak som stela. Navipekali sme tak. Sedmo nebo, buravu katu, orehovo, špižovo, ceni. To ti tam gušći nogi jakišigi, nemam pojma. Znamljam, že sme mali 21 felu. A oni? Ta nič. Poprinošeli tam poviskladali na par tanjerčki jakiši kupovnita. Nič. A torti? Naša rodzina veljka, a taki sme. Pravi gazdinji, nje dame še. A može bud bi sme še da kedi už mohli i dac. Dala bim ci dala, a lješi smarkati, ket še pouceraš, po bočkance 3 raz. Ket še pouceraš, po bočkance 3 raz. Dala bim ti dala, a ljeci maljučki. Jaj. Jaj, gospodi. Jaj, jake mi pada na rozum u tih brigoh. No ta hej. Varim naša rodzina Veljka, ta poprinošeli krasni taki veljki torti, a ja već na každu zađobla zubodlopku, ali njehasnovanu, i napisala sam na paperik meno i prezvisko gazdinji. Najše vidi i najše zna, že čija kuća masna. A oni? Da. Poprinošeli tam na daskeljo tanjerki, taki jakišig mandi torti, okruhlenki, ali mali, bo hvori, že jih kvalitetni. No ta, izjemci kvalitet. Ša daj ti ľudzom najše ponajedaju na svadbi, ozaše torti nje je každi deň, naopako. Ja taku svadbu nje sela. Ta som še uperala i vecke som derela spesu po stolje, ta hvarim. Taku seljačku svadbu njesem, ani da mi divku voda hevalj tamalj vipituju, pripituju, otpituju, pitaj Boga co, da ju vozaje ludu nastu po valalje. Ha, ali nje. Dobre hvarjaže moj svat tvar do hlavi, jak magarec. Ta kad von vderel spesu po stolje, ta hvari. Ja ženjem sina, ta ja raskazujem, a kad nje svadbi nje bude. A ja enki som še stuljela. Bo, podumala sam na brušćok moji dzivočki, kad umam sebe. Ta najho džabol noši. Nje jedan, nje 2, lje 100. Kad sam še vlapela s takim idiotami do kola. Ali ukažem ja jomu. Iše von nje zna zoski ma roboti. Kad pred svadbu, a moj hvari tak. Tu, na stred dvora, tu ma bud veljki šatorisko. Otvori mi od humna kapuru, naj bude mesta. Tu bude leginski večar.
Najše naš Zlatko prevešeli so svojim društvom. Bo vecej nie hodzen nocami bolongovac po kafićoh. Teraz bude mać ženu i dzeci. Tanaj zo z njima šedzi doma. Dozbulo boljangovanja. A ja sluham ho da sebe dumam. Da tak gde razdumaš, ha? A co žeš i rovel s karaniku? Gde žeš i boljongoval kad mi boli mladi, ha? A ja? Mlada, krasna i roskošna. Šedela sam doma i plakala. Palje. Jaki je teraz naraz mudri. Jaké to šorove. Zna šora človek o zdanje? Zna. Zna, bo omatorel. Ta ho vecej už ani nigde ne treba. A ruku na šerco nema už vecej ani potrebný pribor. Hoć i da ste. No ta hej, ja počala so s tým leginským večarom. Nazberališe tu i volani, i njevolani. Ta do rana pošlo praše. Nje praše, šudov. A rano ostali ljem to ti najpijanši taki švicaci, ako to ti kračunski jadlovci, hromatki, tak nepretrovenej prašecini. Fuj! I teraz mi še gadi. Ale mušela som počistiť. No to co? Zdohadla som še. Tarči! Tarči! Tarči, no ne hýbaj tu, Tarči, deši. I prišol Tarči. Pomoh mi. Zmazal všetky hromadky. Pošla prašetina. Jaki bul krasni Anhelkov dzivotski večer. Šitki še i pajtaški poschodzeli tu do jej dzivotske hiži. Ta sebe tak popivkovali, zajedali, besedovali. A ja še tak skrila spoza firongli i pripatrala se. A ke se už tak barže još ošljebodzeli, ta bilo tu i špivanja i plakanja, že kto zna, čiše da jedna od njih jednoho dnja oda tak, jak moja Anhelka. A ja barže stanovala ih, jak moju dzivočku. I vše som še trudzela buď súčasná mac. Ta su moje dzivočki še pripovedala o tim, že bi znala, že s kim, kedi, jak i dze. A što mi je i knjiški nakupovala, a že bi prečitala, naučela, ale eto, mladost, ludost, hormoni prerobelita, ta še to tak i trafelo. Taco. Ani je nje perša, ani nje ostatnja, ktori še to trafelo. Ljemna i drugi imaju taki slaki brigi, jak ja. Keď som doznala, že u nás muši buď svadba, že še môj syn Zlatko, Siegiň mamov, muši ženic, tak še zo mne skurelo,
jako da do mne hrom vderel. Ta som hovorila, dobre, co sebe to ta ruža dumala, keď divku ospitovala. Jakže ju ne ponaučovala, že jakše ma spravovať, a ne u cudzim, odnosno u našim obistu praviť brigy. Bola ja mlada. I mne moja mať učela o tej kontracepaciji, že najše čuvam, bo hovorí, že chlopi divina. Ta mi hovorila tak. Moja divko, najsigurnejša si to ta kontracepacija. Nemoj, pa se ne boj. A keď še ti už raz cepneš, veci, i nikto ne da garanciju, že še z toho daco i ne vyľahne. No to tak. Ja še tých macerových slovok dobre pritrimujem i čuvam še zato, že som šorova. No to i to ta naša slavna svadba jakošik prešla. I bičak sme odbuli. A najšťastливša som bola tedy, keď som za ostatným hostom zamkla kapurku i hvarela do čorta. No, i za muziku sme še vera nacahovali. Ja chcela pojednať skrašne. Dvoch chlapcoch, ktorí budú hrať fínu pop rock muziku. Ale nie, svat znova. Vi svako može žijece u jednej tudzej državi. Ta co še budeme vešelji na cudzim jaziku? Nie, pojedname 6 hudacoh. Po ruski da hraju. No, ta i vešeljeli sme še. Hrali jedan čardaš, 2-3 tangi, tam jakišik ča, valcer, no, i naveseljeli sme še. A veckaj, posle večeri kum povolal muziku za svoj stol. Ta hrali tam jakišik špivanki, ktorý som u živoce nje čula. Jakišik, volim pare, volim samo pare i tu, u tebe su još moje gačice, tangice i pitaj Boga jake špivanki. Ja, vera Bože, taki teksti u živoce nje čula. A kad posle polnoci dosali ulje celijak furija trubače, kad oni počali hrać, to še nje znalo veci ani hto z čioho boku, ani hto koho, ma to še vercelo zo zatkami, znojelo še, ma fantazija. A kad počali moju, tu najljepšu špivanku, co ljubim, tu mesečina, joj. Sunce sija, joj. Sa nebesa. Tedi sme vypatrali jak pravi pravcati tarzani. Jem nam hibeli hevti lijani i fantazija. Hevta svaha stela jakušik finu muziku, jakišik skenjuši. Bohvari, že vona taku muziku ljubi. Lehko je znat, že jaku muziku vona ljubi kad je gdovica. A kad mnje moj skaranik zašpiva mali mrav, u njedrima njesto, a ja nježe špivam, a nježe še šmiškam, bo me do tižnja posle toho budze do zdravого mozgu. Na svadbi moja Anhelka bila jak pravi pravcati Anhel. U cerkvi taka krasna, u bilim, pomedzi to silnoho kveca, bila najkraši kvet. A na svadbi bila najveselša. Ošmih jej nje zihođel zo stvari.
A i ja buła vesela. A njejak hevta svaha, co njem patvi tak po podočoh i každoho ohvarja. A kad bul konec svazbita, šitski mi vinčovali, že jak som to bar skrašnje organizovala. O tizen som napravila hoscinu, tam i svatovo i moja dzivka i žec prišli. A ja to šitko porobela na nivou. Uhostela sam ih i poslala do ihobisa. I teraz odpočivam. Tamir. A teraz nija mame užiju, unučka. Bože, jak tod život švitko prehodzi. Ozdaše preto i dzeci skore i narodza. Pa ne znam, jakošik, skore i to trebalo i 9 mešaci da beba priđe, a teraz ne znam, to tak jakošik na švitko iščešanje od svadbinja ohutali, a beba u štu. Jaj, a jaki boli brigi pre meno. Strašno. Rađeliše, viberali, vađeliše. A ja hvarim, že... A dobre, dajce da jake našo krasne ruske meno. Njescu. Njescu starinski. Ako take dobre Vlatko, Mižo, Jovgenčo, Mirončo, ne hvari njescu to ti starinski uopšte. A dobro već, pojedme take Saško, Darko, Aleksej. Ne, njescu. Njescu, bo to nje za Evropu. A dobre nove, dajce take dajake Herman, Dietmar, John, nemam pojma. Ne, jesu. Da znate jake meno dali? Skot. Skot. Ja jak som pošizela. Ha, dobre, mate vi rozumu, normalni ste, jakže ho bolac budem. Ćado, babo, milje, babo, skotiku, babo. Ale ne. Voniše rihtaju do Evropi. Z skotom. Pojdu do Ricimačkovi. Jago da to ta Evropa teraz tu deška blisko ta hajt. A ja ne idem nigde. Draha daljeka. Bešedu ne znam. Nohi me bolja. A za Evropu treba mac dobri nohi. Iba že skocik babov, dok bi rošnjata pojde, a već bude pisac, otamac pisem kaže, jak to tam u tej Evropi. Či i tam ljude isti tak jagodi mi. Ja više babi skocik. No nič, pojez do dućanu, pohljebim mlijeko. No, teraz me už dostali i unuče. Jak je to krasne djecočko. Ista moja Anhelka kad bila mala. Narog me už bude kričac, babo, babo. A nje? Naj tu babu Veru bola babo. Ša ja ještě vše mlada. A i nje darmo mi meno Ružica.
Nič. Še ja išće mami frizuru i figuru. Aj, mlada sam. Najhev tu babu Verunu kriči. Babo, babo. Nič. Idem ja da kuzna vozduhta. O, mili moj skociku, krasne ružicovo. Opać sam si prinjesla. Opać, evo ti da se baviš. Evo i to. Ja, jaki si mi krasni. Ja. O, svahoše i vi tu prebacio, uopšte sam vas nije vidjela. Dobre, jakže ste mi svaho? Dobre. Hej, prave sam rušela po skocika da ho prešeitam. Odlično, ja budem praviti zgagorki za Kristini, imame še poradzi, stavi ho čuvajca, ja budem. Može, poradime se. Hej, ajde s Bohom. S Bohom. S Bogom svaho, papa Mićo. Pa. Koza bradata. Morka primitivna. Bolo to všetko, co sme pririchtali za ostatnie julijské vydanie emisii Dobrý večer Vojvodino po rusky. Reprízu tej emisii môžu patriť tej noci, odnosno včas ráno na 2 hodiny 5 minúty, jak i na jutre na 15 hodiny 6 minúty. Emisii po rusky našej redakcii abo vyrivky z nich môžete prenajsť i na YouTube, Facebooku, odnosno patriť na sajtu Radiotelevízii Vojvodiny. Spred ekipi, ktorá realizovala toto emisiu i redakciji programi na ruskom jeziku televiziji Vojvodini, žičim vám príjemnú noc. Doviđenja.